Arngut kibriu gladu lak jingem hadin bekali Swift Desire kepada kali Kamai Torres kepada new registration number AS25CC 8413 kelas aslat hakwai ke trok kit clinker kepada new registration number AP16TH1393 hakan no phaisngi khatnyau tregwi yang arjar par Shangbangla Riboy district. Laong bagadi ke trok kadang wan na jawai ba thu ban lech kauti ban nakajik pen hair state palat unongnya jongka umla shu ban telakam ba hamar ba poi ba khangwain ba surok hakte ke snong kani ke trok la rangkang na lor divider nang dapat kani ke trok la slat sai ke tei kali Torres ke badang wan na kauti shalong haswa ba thung ba chipat hakwai ke chaka blong riat ber khlau harut surok jongani ke snong katkum ke khubor la ong ba wei le ke blaya pude usamla badang khat prasnem karta udi vishwa bude ru khot ka tami shaka table tennis association ke bathu bone shimata kalumpong senior national and interstate table tennis championship ke ban stang na du khat pratrek yong hadang ba shlong kaba wei pat de nongnya kadi kali Torres bat ki wei pat ki laingot ki badai ki khat chung katai association kila shulat thau rang kar kaching masa bu murmala ki bat latip kerteng ku ar Santosh Kumar udi Kishore Kumar u S Abinash Prasannaji